Tinapalabas, gapo iti gura iti barokong ni Dominic Cadaciuna ken Victor. Binalakadan na ni Jorin, ngay taraynan ti balasang. Iti met opisina nga ayan ni Elisa. Kas taunay abuteng na, iti adda nagsardeng anangisit aban iti sango ti opisina da. Nakita na dagiti armado a lalaki a nakalugan. Gapo iti dayta, simrek iti opisina da ket inlak na tiridaw. Agingga apimanaw matlaeng tinasaw alugan. Dimteng ni Jorin amang sukon kenkwana. Saan analapdan ti balasang tinagsangit ket inistoryana tinapasamak. Kabayatan na kinasarita met ni Siasya ni Tuna ket imbagana ti inaramid na apanang butbuteng ken ni Elisa tapno adaywan nalaeng ni Jorin. Ita papagayam, adtoy tituloy tinobela tayo anapauluan. Si iti barokong. Amom ka di, auntie? Kastaunay abuteng ni Elisa. Kat nagtartaray pa'y asimbrek, iti opisina yo. Iti makita na dagiti armado a lalaki, a pinayada ka mang butbuteng kenkwana. Nagsaya atin no rinugyamon a binutbuteng ni Elisa iha. Tabareng laang namabuteng to na makikuyog ka ni Jorin. Sigurado, auntie. Magustuwak tinaramid ni siya pamutbuteng kini Elisa. Sana mabalin nga agayat ti anak ko kenkwana. Isang masapol bantayar ni Jorin. Kat paliiwag mo't anaimbag ti garaw na. Taamangan no iti panangisagod na iti singsing kini Elisa kat adan relasyon da. Aha. Sana mabalin. Kagurak ti anak ko no kastaman bilang. No ni Elisa ti ayaten na. Nasaya at adakan iho. Kan nag-asa tarimwar ni mamim tasan nakamapasabtan ti sao. Apay, napanan ng mami dad. Napaniti mansyon da siya. Anya? Uy. Adda ka no ibagana kini siya. Nagsayaatan no kasta. Sanak matla ang mabuking, iti panang sundok manan kini Elisa. Iho. No matakwatan ni mamim ti parang sunsundom kan kwara. Ket sigurado nga ungtan na ka. Sana bali nga ungtan nak dad. Basta masigurado ti siguridad ti ay ayatak. Natalged ni Elisa kinilulom damian amang sunsundo kan kuana. Saan na makagaway ni Lolo Damian? No adda mang ranggas kini Elisa dad. Iho. Iti panangur-uray na kanyak iti sangot ipusina da. Kat adda ka no nagsardeng anang isit aban, iti batog na. Kat armado alalaki dagiti nakalugan. Anya? Dad. Iso ana palalo ti butang ni Elisa. Sino nga tatagidya nakita na? Saan may nga ammo, dad? Iso ana pan mi impablater. Agraman ti dua anaawat na ateks amang ipangpangtaking kuana. Anda nga ta nakabasulan ni Elisa ket iso ti mangipangpangtaken kuana iho. Awan kanungot ammo na nakabasulan na itipada na atao, dad. Sino nga tangarod tinagdapuan na gititiks ni Elisa amang ipangpangtaken kuana?
Ayak matlaan. Namsakbadong sagak nito ilugan ko. Awagak man dito kong. Baring nasungbatan na ti awag ko. Hello, Dugong. Wan. Adda misyon mo. Ikan ka iti misyon. Nalakalaag. Tasaan mo nakasapulan ti Armas. Agbalin ka lang nga detektiv. Wano, di kahit ko asawan. Surutam, kan paliiwam ti amin agaraw ti anak ko. Ni Jorin, dakayat ko amaamuan no anya ti Gapuna, ana asidag unay kan ni Elisa. Juda, umay ka tayo maturugan. Umuna kalatan sa anak pa makatunturog. Apay, adda ka dimang burburi-buri ti panunot mo? Asaan mo apakaturugan? Saan ko may yabog ni Jorin ken ni Sasha? Kasano nga min amayabog mo amangaram kinkwana, idinto ta saan namat ngay ayatin? Masursuro ti agayat. Iso nga arman nalata kumaan. Ay na, Jonah. Diya kaya ti mabayadan ka ni Sasha. Iso ang masapol nga arman ni Jorin. Panagkunak. Kat saan mo maisuri ni Jorin, no ti puso ti pakibiyangam. Iso nga ro natulungan na kamang isuro kan kuana. Anya? Dua ta amang riyenda kan kuana. Iturong tati imatang na ka ni Sasha. Lading ito, Jonah. Ngimtyak kayak ti pakibiyang. Anya? Amok tirik nati masakitan. Kitjak kayat amapadasan mo ti anak ta tinapadasak asa agubay ti naramin mo idiganyak. Taday tamanen ti malakit mo! Hagingga si bibiyagak, Jonah. Kitsan kunto pulos amalipatan ti naramin mo kanyak. Oray, tahani amin asulin nagsasao ka. Jak kayat nga idalok-dok tinatarumamis asiit idi barukong ti anak ta. Anya day ta sasawam? Jak mawatan! Altawan. Masaduta ka sumlaki di opisina. Kan, mabutputangak pa ilang kadagiti nakitak nga armado alalaki iti kalman. Ay, Diyos ko. Kasano nasublyandak dagiti nga armado iti opisina. Kan, atatakas nga ramitan da kanyak. Tinasayaat. Agpalabasak pailangan. Aglangan akpailang iti trabaho. Wan. Kasta ti aramida. Griselda, kita am di anak mo, maimay-mayan. Siguro, pampanunutan na dagiti kanayon ko nga ibagbagakan ko na tatang. Iso nga ta, ti pampanunutan na. Wala, ada problema na asabalay. Anya pa'y kumati sa balya problema ni Elisa. No saan nga ti panangiparparit ko iti relasyon da ka ni Jorin. Griselda, saan arumbang abiangam ti ayat da? Sana dak sa pakibiyangak tatang. Tapagsayaatan na matiar aramidak. Ngam kayat mo kadi asika nga inana
kat ibilang nakaasiit iti barukong na. Kasta nga ta, ti pangibilangan na kanyak, tatang. Masaksaktan tirik nana. Tunggal ibagam nga isina na ni Jurain. Gaputa iso ti rumbang. Saan, anak? Pagsayaatan na ti panangiparparit ko iti relasyon da ka ni Jorin. Ikab kuma, tiwaya ti anak mo, amang surot iti ipitpitik ti puso na. Tatang, pakaitibkulan na no, surutan na ti ipitpitik ti puso na. Elisa, apay di ka matlaag gunayan ang mapanagsukat. Mala daw ka ni ti opisina. Kuha nanang. Aglangan nagpailangan mapanagtrabaho. Ah, tapay? Anya ti rason nga aglangan ka ang mapan iti opisina yo? Anya nga dati irason ko. Wano, inungtan nakakadimanan ni Chona, kat kayat mo apapasan ti boss mo. Ha? Ani? Saan nanang? Anya nga ron ti makagapo nga aglangan ka iti trabahom. Diyos ko. Pakawanan na ko may tinapanunot ko nga irason kin ni nanang. Agsao ka, Elisa. Anya ti makagapo. Wah. Madi ngamin ti bagbagit nanang. Nan, ari ka pagmatimuging mo. Kasla saan ka ba't anabara? Wan, saan na ka na para? Nga magkakapsutak kan, maululawak. Anya, ano kasta? Inak-ibaga ka ni tatang. Tama panda ka ipa-check up. Anya? Ani, saan na nanang? Ay, saan? Sige, ditakan. Ah? Ay, napanan ni nanang. Napanaimbaga kin ni lolo kat sigurado lakit di nga ipandak ipa-check up. Napanan ni Mami di opisina da. Inaktumot inton madamdama. Kat gumatang akto iti meriendada kin Elisa. Ti Criselda da ito yung awawag. Anya nga tati ibagana. Hello, auntie. Jorin, nagpaspasyaran niyo ayak ni Elisa idi kalman. Ijay laang multi na panan mi, auntie. Tanapan kami laang nangan. Apay ka di, auntie. Kaputan aglangan di tayo iti trabaho na. Ha? Taapay, auntie. Kaputan madmadi ka no ti bagina. Maululaw kan ang kakapsot ka no. Anya? Kulat kain kami pa check up. Ngam di naman kaya. Umayak di tabalayo, auntie. Katsyak ti mang pilit nga tayo ipa-check up ni Elisa. Altawan. Kumapay-ngawan mo't lang ni Elisa. Hindi nga tanapat na ganapanan na. Nga basta na basta aglangan latan. Adda trabaho na. Apaya di man lagpakada no daman na pati ganapanan na. Ni Jorin da ito eh. Hello. Mami, saan pa lang nga umay agubra ita ni Elisa? Anya, apay ka no? Anya tiga po na si Kati nagpakadaan na saan nga umay agtrabaho? Dito ta siyak ti boss na? Saan ang nagpakada kanyak ni Elisa? Ti ina natin ang ibaga kanyak, Mami. Kat! Apay, ada ka din na panan ni Elisa? Awan, Mami. Anya nga ron, tirason na saan nga umay agtrabaho? Gapot ang madi ka no ti pagpagina, Mami. Aniya? Agkakapsot kan maululaw ka no. Iso nga saan asumrek. Salbag?
ang mga naaginaw. Anya, Gapo ka nagtimbagam, sinyalis si panaginaw na ita. saan man atila adda malablabid yung mami? Na, Takasano ko mga aginaw ni Elisa? anya mo tayo. No, ada na limod ano biyon akit ada na pasama ka na ko na. Adayo ang mapasamak, ti adda iti panunot yung mami. Sigurado, ang nagbintot kayo. Anya, takasano nga amom, Joren? Mabit lang. Umaya kon. Griselda, kumusta ni Elisa? Malulaw no, agkakapsat ka no? Ha? Amumon? Nagpartag ti damag gunamsa. Nagkita kami kini tatang mo kat naibaga na kanyak ti kasasa di anak mo. Iswa di magasak. Inagtumarkon iti agas. Barang numayat ton dayjay. Sa dinong artayan na. Ada iti kwarto na gagid ida. Mabit lang. Tayo nakayaban. Mayamon. Ang mga numadipay lang tirik na na. Eh di pachikabyo. Saan mi nga rod ama pilit ama pa nagpa-check up. Amo ka din ni Jorin? Uwan, iniawag ko kan kuana. Kat kunana nga umay. Pilitan na nga apan ipa-check up iti doktor. Di na sayat. Barang maamuan tayo. Noon niya ti sakit na. Nung pa nagpa-check up. Ah. Tilugan ni Jorin, tidimtang. Nasayat mo eh. Ison ti mangipan iti doktor kini Elisa. Hello, Jonah. Apa nga mawag ka? Pakibagam ka ni Jorin nga umay dito opisina. Anya? Kaputa naglangan ni Elisa iti trabaho na kasapula kita ditoy. Isungay baon mo ditoy. Tulungan na kiti trabaho. Anya nga tati bagak. Alangan nga pagakaan pa nagkinita ni Elisa. Anya, di ka mo nagsao. Uwan. Dingdagan na ka di. Uwan, Jonah. Sige ha. Urayak dito opisina. Awan di Jorin, Jonah. Kaya ma, pwede mo ibagadagos. Isa din naman nandiyan ang padanda. Anya nga tati sumbat ko. Anya, sa dinong tinapanan na. Himawag ti Maysa ka nagati barkada na ket inawis na dya balay na. Tag-birthday ka no. Salbag ka na yung latan ngagbalbalog. Birthday manay. Malalalala. Mayam tayo baon kung to adagos ito opisina ito sumangpet. Saanan? Abangan nagmalmalamanan ni tinapanan na. Nilatan siya ti awagak nga may mangtulong kanyak dito opisina. Anya? Wan, ison di ayabak. Kat numasursurwak ni siya iti trabaho dito eh. Amangan ni ko ni Elisa kat isukat ko ni siya. Taison di sekretaryak. Anya? Kumusta ti marikreknam, Elisa? Ikaw mo nagtagtagari, Jorin. Ha? Tapay. Gaputa naging sasakitak laang. Tapno sa anak lang ang sumrak ita iti opisina. Anya? Taapay. Anya ti rason. Gaputa mo putangag kay laang. Kadag iti nakitak nga armado a lalaki, di kalman. Anya? Mabutputangag, Jorin. Ang
mga natatakas nga ramidan kanyak dagiti a lalaki. Iso ang naglangan na kiti trabaho. Apay kumamabutang ka. E din to takadwamot ni mami. Kasano noon onan tumari nga gawid ni mami ngam iti siya. Kat sublandak dagiti nakitak nga armado a lalaki. Saan nga tamat? Sa maysa na ipablatar tamat din. Uray pay. Mabutang nga. Kasano nga rodan ti panagtrabaho? Lumabutang kamutan ama pa nagi opisina yo. Tsaka mo. Saan ka ko mga agbutang? Awan tiyam amok apulos ka dagiti armado a lalaki a nakita. Kat tsaka mo no anya ti pangpanggapandang aramidan kanyak. Pues, tapnosan ka nga agbutang. Kasaritak to ni mami nga umayak ton nga inal daw iji opisina. Anya ti aramidan medyo opisina no umay ka. Di tulungan kayo adwa. Saanan? Ta mga no agkatap da nga da relasyon ta. Un ang tapno mabantayan ka kadagiti kong kunam nga armado a lalaki a nakitam. Jurin? Anya? Ah, Ada nakita nga armado ang lalaki iti opisina yung Elisa. nanang? Iso ka di ti rason ang naglangan ka iti trabaho. Kaputa mabutan ka. Anya pa'y dagiti sumarno a mapasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parokong.